isanulemo enoti. Bemono Vincent Onyanja kurwa sensemende ye studio monchumuligire na mainenga ye ogenda tukuligiria Ndizi TV ne rwansu mu gusingo kwaligania sesemo ye chigosori ime ya mwana maya Eliane Victor Sultan no ibo bangito ya chakere kurwa se Ndizi TV abwa se etimu ya Ndizi FC egenda tekosaseria asoko bwa ebiminano ao ebikwaliganiwa siganga yogo ikera nago kwana na mashabik Ndizi TV ale nemeremo yawe yabotamba se kendi yega Ndizi FC nigo yaringatie a tournament abwa se moteneri wa mangana yechiera ayose chirobya ime Ndizi TV Hezbon Nyamete aybekerete Ndizi TV egoli iyobobi ya gatatu kwa yakonya kubaikora abarimu ba Kereri Girls High School chigoli sato senoti sekimino kyaliganetiwe ensemo ya kyoge kimino egetangani nigo kyalenge egati ya Ndizi FC ne timu ukorwa ensemeri ya Nyamira abwase yaba nekerati obobwi bwechigoli isato sebere buna umulikito Sara Ontita agotomanya ase egati kyanyore Ndizi TV FC nigo ya saleti obonyansi na Girango FC korwase ward ya Gachuba county ya Nyamira abwase Ndizi TV yabwete chigoli sato ase ibere engo soli akabere Girango FC nigo yabweta bali mu Kereri FC egoli yemo asiligenalia sagero asibachengerete Ndizi TV asokwalegania chigosoli ekyo twatabire ngambya mona singencho mbono tuko chaka mna ntugirango mbono tuko chaka igo Ndizi TV singencho go twarikaga egere mutumanyekani Gusii yaito mbya mona yasati gabaseni mogendere no moyo yoyo timu yetu ya Girango mbono tuko chaka etoleto jese county Kisii and Nyamira Counties igo tuyende ngambya mona singencho mwato manyekaniri ase Gusii yaito na ndio tumanyekane tupate hiyo sponsorship kidogo. Juu saa hii tunategemea kila player achange kidogo, mwingine achange ndio twende friendly. Otherwise nashukuru Ndizi TV kwa kutualika. Ndizi TV nigo ya mene Kereri Teachers FC chigoli sato asebosa asebago kereto botereneri bwa Kereri Teachers asoko bali baga liokogosoli Maria Zangaro kusapa Robert yangire chinga kie chigago wakirambya mono daktari Teresi Atieno oyore principal Kereri Girls soko nyara go tutumago chaga wake mbombo ya lero interaction yitere asaba wanafunzi na abalimu bande lakini bona kyatoko chaisika nkomera ndena bangwana bamitoko rusika to create a lot of bond egera to coordinate bia. Ni mwalimu wa Kiswahili kwa majina naitwa Nura Olela. Nimefurahia game ya leo. Tumeweza kucheza na Ndizi TV. Wameweza kutufunga lakini tunasema hiyo ndio hali ya mchezo. Tuigure bya mono ekemina nekenge kia ntonyare kuwashiko lisa tase ligana lya busa ligana lya sagero tuigure bya sana opiro lero nago kigusana umpiro lengo motweru ndogwate murukano nde bwenzi kutoka chakretari muino nyaole na ntwa chaga sakorukunga kyoge lero tingageti nena balisa bikiskali na rana bamurambeto mabakiro mupiro mia nanto sembede na gojibosio bono tuakongire nanto chigwa ko mupiro le umiyamano chigosoli echi nigo chirabe chikogenderera goikachi company ebyombe by'ekitimu ao imeyorogongo rwa Gusii ase chigosoli echi chonsipi nege timu ya Ndizi TV FC yabana mbe magate timu echisato ekoba twabatuko bwa chigosoli cheito chonsibere and we are ready to face any team lira risco etutagete we are ready to face them and entomate na according to mazoezi yalitoko kora we are prepared enough kolende tawata ibali bonsi muri sikali Ndizi TV ntole tayari mono mubabalimu mubaba oliemeremu bande bonsi mobe n'abalimu mubaba nyagetali ntole tayari gucha togosoli no yabane bengi mubwate na butoja togosoli na inu mono abuna lero twaba ensemo ya Kisii toteme mono ntunde kubwati twende ensemeri ya Nyamira Ginko ripota ya Ndizi TV kurwa sebirubo bye chigosoli Sara Nyarangi Ontita Petronila